Di, saan mo pa'y anasangot nang birok kini Alice? Saan pa nga rod? Sigurado ak pa'y namayat ti trabaho. Tapno at damat makuna apagkarit ko ken ko na. Nagasat ka no may gasatang pards. Ang ti saludsod ita. Makitang pa'y nga ta. Kas itina ko na naka-phone book kanyak ti cellphone number na, Pards. Awan nga rot parikot. Mailiwak mati na makakita ken ko na. Pandasik man nga awagan. Kat no bilang umanugot, pasyara ki Balayda, wano kabit ko. Ay, naggasat ka no manugot nga agsarak kayo, pards. Napanunod ko nga rin ti mapanadya call center na pagpapayan na. Hanggang nadamak ko, asaan ka no mapalubusan asumbrek ti saan nga empleyado ijay. Istrikto ka no ti security guard ijay. Kasta ka no ti call center. Stricto da, may papaniti security. Ipamaysak pa ti trabaho, barang adam ako na pagtangsit ko, Pards. Barang numarigulara ki ijay. Wana, pards. Sapay, nangato ti babaeng arapaap mo. Isang arod, Pards. Agam, damagak man ken ka. Sika, anya ka di talaga ti panggap mo itaken alis. Uray ko nakakursonadak. No kursonadam mat. Di pa'y katagkaribalta. Oh, matuloy mo ti damo a plano. Nga armenta adwa. Ha? Angam saan ta na pagpinustaan. Gam ko ma, may the best man win. Anya? Kumusta mo ti negosyo mabagasan? Ado ka din ti agatang. Mangrugi matan, mama. Alaak to ni Sandra kadwa kadi bagasan. Naibagam kan kuanan. Saan pa'y? Urayak pa'y nga umado ti aggatang. Sakbay ang mga alak iti kadwak. Tapno da pang sweldo ken kuana. Madlaw kumot. Nga edita mo, kasla dalukluko na day siya tao. Nga may diaga ngay, nasingpat matgayam. Simming pat, manipod iti naman mi ti trabaho ni Alice, mama. Anya ti kayat mo asawan? Agpada kami anang tigibasit ni Alice. Uray ni Sandra, tinagibasit na mo. Wan? Agpada kami iti atap may papan ken Alice, mama. Kasta ka di. Ala, inkanta ka ron ka sa bareng kayat na ti umay, iti bagasan. Wan, mama. Ayun kayam, saan kayo ka din na nakikita ken Alice? Saan, mama? Ngam, daka mo kandan no nagkita dan. Naimbag ken kuana. Tada contact number ni Alice ken kuana. Kasta ka di. Kayat mo asawon, kursunada mat ni Dan agayem mo ni Alice. Kasta ti kunana. Kat sika. Kwa? Saan ko alibakan, mama? Kursonadak. Ngam, kursonada mat tinasingad agayem ko. Kasano daytan, amang ano daytamat ti saan nyo pagkinawatan. Kinapod no na. Idida mo. Ada pinustaan mi kendan. Anya dayta. Arman mi adwa. Kat no asino ti mabastad, agmulta. Aniya. Pinanggap ya pagang angawan ni Alice. Mabalin ka di nga umalis ka langan iti paglaklak ko kiti bagas. Tayo di ka nga agtrabaho, Sandra. Anya? Aglaklako kay ti bagas ko nam? Wan? Ada pwesto kiti bagas. Masapol ko ngamin ti kadwak. Isumit na kanayan ka na rumar. At kaya man negosyo, Jody. Wan? Narigat no, agtugtugaw latan, wano standby at tao. Wow! Naimbag mata nakapagpanunot ka matlangan. Amin na tao, makapagpanunot, Sandra. Nasyak, nga awan kinabak nang na ama panawak. Sana ka mabuting amatay. Sika, tada siguro saan mo amapanawan dito yung rabaw ti daga. Anya? Sino kumamot ti saan ko ang mapanawan? Anya ti amok, ni Alice. Sana ya, kursunadam. Anya, kursunada nga ibagbagam. Wan, panggap mi idi, apag pinustahan kendan. Ang, Ngam, anya? nagbaliw ti panggap ko. Anya ti kayat mo asawan? No armak man, ipaypay sukon. Saanan na pagpraktisan. Kinasarita ka no ni Judy ni Sandra. Akadwa na niya pwesto na. Talaga napasnek sa ti anak ko ang agnegosyon.
nagpampanunot. Nga po itimbaga ni Alice kan kuana. Adda ka di pa naggusto ti anak ko ka ni Alice. Nagbabay di ti pa nagkita ka ni Alice. Ti amuna kat may salaang babae at ay kung kunada na babae tayag na. Di lang. Kaya't namat lang ata ni Alice. Kaya't mat nga ta ni Alice. Oh, kumusta mo tinegosyon pare? Abda pa yan kadwa ma. Barang nga pare no, agtultuloy akastoy. Oh, kumusta mo ti trabaho? Kastoy, adamat ten komisyon ko itinalako da balay. Among pare, dakkel gayam ti makomisyon no adda malako. Sino tinangtad kan kay ti komisyon mo? Ni boss ko, syempre. Simrag iti bank account ko. Ayos mo't ang aro ti trabaho no kasta. Rogyak kita na sa pulin ni Alice. Talaga saan mo lata nalipatan ni Alice Iti ka naman, Pards. Jak malipatan ti babae ana magpitik iti pusok. Agasam na magpitik ko naman. Saan ka di asigod nga agpit-pitik ti pusom sakbay nagkita kayo kini Alice? Uy, sabali apitik dayjay loko. Adapay gayam sa bali apitik ti puso, Pards. Ne? Manong Dan? Sumatay ito umabawa. Hello, Manong Dan? Hello, ading Alice. Kumusta kan? Saan ka di matla nga makaistorbo? Saan? Basta sika. Wow! Anyan? Kas nagayam ti kinapatag ko kan ka? Nagsayaat ka ngamin kanya. Nakaawag ka man, Manong? Saan ka kadi nagpasada iti taxi? Saan ako nagtaktaksi, ading? Ha? Anya nga rin iti trabaho. Nakastra ka kiti may sa kumpanya. Wow! Nagmayatan. Yung no kayat ko ti agpasada, mabalin ko lang tamat ti ag-extra. Wow ha? Naggagat ka matan? Kasabulan. Mabalin ka ting awisan ka nga ag-dinner, no ag-lunch, yung day off mo? Sure. Apay kit din na saan? Wow! Thank you, Kunak na mapaya kita yan. Inton Sabado kan sa day off ko. Awagan nagtulangan no anya nga oras kan sa dino ti pagsabatan ta. Agyaman na, Kalis. Sige Manong. Iridip ko pa tadaman ng jotik no rabi Oo, sige lang, sige lang. Sige nga Rod, bye. Bye! Apay nga da ka dito ospital, Alice. Jacob sat ko ma'am. Adda dito ospital. Masapul na ngamin ti medical certificate para iti trabaho na. Kung naklakit din no sikat da sakit na. Timot gayam kapsat mo ako nam. Kumusta kayo matan, ma'am? Nasaya at matan. Return check-up ko ita. Nasayaat nga rod, ma'am. Mabalin? Mapantayo pa iti kantin at sarsarita. Pangururayak iti kapsat ko. Ay, awon Uri siya, kaya't kabot ang makasarsarita, iha. Ada ipadamag ko ken ka ngam sakbay na ita. Yibkas ko pa iti panagyaman ko ken ka, iha. Agyaman? Tapay, ma'am. Wanipod gabi di imbagam iti anak ko. Asaan ko maamang namnama kanyak nga inana. At dan nagbaliwan na. Ha? Saan kayo ang maawatan, ma'am? Manipo di imbagam kano ijay anak ko nga agpatingga iti dumaw daw at laang kanyak nga inana iti kwarta. Nagpampanunot. Kumusta mat nga ron ti negosyo na? Dayjay umadado ka ng matan ti agkatang. Inalo na pa yan ni Sandra akadwada. Ma'am, diyo ka di amo nga da panagayat ni Sandra iti anak yo? Kasano ka mong dayta? Nadlaw ko dayta, idi nagyanak iti boarding house yo.
Oray di na imbaga kanyak dayta abanag. Nadlaw ko. Oh, pagkunamat iti kasta. Madlaw iti tigtignay na, ma'am. Naragsak no mapan ni Chody iti ayan na. Kaamamok dayta. Sa bagay, nasingputan ni Sandra. Nasingputan? Apa iti saan ka di nasingput, tita? Kasla adda pilpilyana. Nasingput mo't kit di am. Nabayag samat a border yo. Nabayag mo't basitan. Ni, nabayagan tayo mo na nagsarsarita. Ada ka di pa'y papanam? Urayik lang ti kapsat ko kan agawid akton. Taawan pa iturog ko. Adaman ang sarot ko na rabi eh. Nagkapom ka di, Sandra. Adala na po kinita dita si Dag kat nagkita kami kan Alice. Ni Alice, kunam? Wan, amay kasla na pamulagat ka. Nakaskas daw ka di timbagak? Saan matkat di? Ang among ka di nagtulag kami ngagsarak inton Sabado? Anya? Wen, Wow, ha? Di mo kunaan nga da pa nagustom gan kwa na. dakas ka din o daman bilang? Awan yung bagwagak. No, hindi ka nagpinustahan ni Chody. Saan itan? Anya di kahit mo asawan. Ipaypay sokon ti mangaram kan kwa na. Ngam, aguston samot kan kwa na ni Sir Judy. Kasano daytan? Awan parikot. Di doa kami. Ah? No asino tinagasat di iso. May the best man win ako nada. Wow, nagsaya atan nung kasta. Nga mas da awakin Sir Judy di. Ta idi, adda maibagbaga na ama di kontra ka ni Alice. Kamita, agustumat ka ni Alice. Well nga Rod. Anya nga ta, numamon ni Alice sa panggapyo idi pagpinustaan kan pagpraktisan nga arman. Anya? Anya nga ta tirik nana, nang runa ka ni Sir Jody. Apay nga umis-isom ka, Sandra. Nasabat ko nga minitay ni Alice. Idi nakapanaw, nasabat ko mat ni Dan. Anya? Nagkita kayo kin ni Alice, kunam? Wan, nakita kami idi kanto. Panggap ni Dan asapulan ti balay ni Alice. Panagkunak, saan asapulan, tagkida ta kano enton Sabado. Anya? Kita man lang agpaisuan niya. Nung makariknakan iti panagayat, sana ngagpabatubat. Oh, apay nagsinay ka. Awan. Amog, nasakit tinagam mo. No tigayam mo ti makaaram ka ni Alice. Saan? Mabalin ka diya sa bali ti pagsaritaan ta. Anya ko mamati pagsaritaan ta. Ti ko maipapan ka data adwa. Maipapan ka data adwa? Anya ko mati maipapan ka data? Kahit ko nga ibagakan ka, Sandra. Nga damat panggap ko, ngagdaton kan ka. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Saan nakadiaram-rabakan? Mairabrabak ka di ti panagayat. Saan ka di nga imbagam idi arabakam ni Alice babaan ti panangaran mo kan kuana? Sa bali asaritaan day jay. Sa bali matita. Napudno kita kan ka, Sandra. Saan ka di nga imbagak idikan ka? Nga adda panawan para iti napudnong ayat. Kalpasan ko maday di aplano mikandan. Nagbabawi. Tagayam, ada sa bali arik na nakan Alice. Nung pa'y sumanday tang ibagbagam. Ano notek pa'y? Apay panunutom pa'y. Mapanhunot ayamat ti panagaya. Panagnikak no napudno kamatlaan mo no saan? Amang no pagpraktisan nakmat nga arman. Ikari, napudnuak kan ka, Sandra. Kasta imbagakon, aguray pa'y. Ikan nakiti panawan namang tingiting itiriknak. Urayak day tagundaway. Saan ko akayat asa ula ang tikunam nga ay ayatinak? Ipakita mo't kanyak babaan ti aramid. Adaman damaga kada kayo. Anya dayta. Kaya't yung ka din ni Sandra para kanya. Ni. Apay asyak ti pagdamagam. Saan ba't asyak ti bakidan na daw di katsika? Damaga ka,
No kaya't yumatlaan ni Sandra para kanyak. Jay ko nakngarutan saan asyak ti bakidan na. Gabagore ka. Ar-aramam ka di. Imbaga kung ti panagayat ko kan kuana. Ngam di nakpaimot sinungbatan, mama. Noon nabit ka pa, yan agaram. Malangan mo't kami nasong bata na kadakos. Amangan mo't no paayan nak ni Sandra, mama. Oh, kaskalasan na lalaki ang sarsarita. No agaram ka, saan mo anam namaan apakaragsakam ti song batermam. Pasapuro isa gana ba't ti padakapaay. Ay, sapay ko mata sa anak ang mapaay, mama. Depende ba't noon niya timbaganakan ka. Tingitingan na kanupay tirik nana. Oh, matlagayam. Gusto timbagana. Tanarigat mo't nuwan ko na nalaadagosan. Malagip ko gayam tigayam ko. Kumusta da nga tamat din kin Alice? Kasi tinamwag. Nag-date da na dwa. No, imanugot ni Alice ang makipag-date kinda. Adamat na iparipirip ti gayam ko kankwana. Saan nga dayo? Nga da pa naggusto ni Alice kankwana. Ay, nagasat ti gayam ko. Numagunod na ti ayat ni Alice. Malaksid adi adal. Kan ada natalgad at trabaho na. Makita kat nasingpat a babae. Nababala ngamin adagos ti panang ipagarup mi idi kankwana. Kinadngan mi adagos ti kinattao na. Ni Chody. Nakalagip man ti loko. Ay, taman pa eh. Hello, para Chody. Nakalagip ka man? Asano? Saan ka mata makalagipan? Kapun sa matanda, nobya mo ni Alice. Anya nobya mat nga bagbagam. Saan kung to pa yan ay bagbagakan ko na triknak nobya kon? Anya? Ay sus, amang ano maunaan ta ka pare. Dahit ti saan ko nga ipalubos, Pards. Asano ako na masan mo nga ipalubos? Kat saan mo pa'y matlagay man ay bagatirig nam? At daom no apanawan iti dayta, Pards. Awan day ta. Agpunay kan. Takpay nga ta makaunakan ka. Saan ka lang aro din asinalinan? Ita ipalubos mo sa balit ipagtinagan ni Alice. Ay, no, sige. Panunutak. No ipodno kon kan ko na triknak kunwan niya. Yun. Sige nga Rod. Kaya ato ma. Good luck. Bye. Bye! Sayang ni Alice no saan asyak ti pagtinagan na. Sandra. Kumusta ti idardarirag ko kan ka? Masiguradong kani adi nakluklukwan. Ikarik. Saan ka lukwan? Nataanganak mo ten. Saan akon nga ubing? Tapno mang loko akpay. Basit lang nagundaw iti panaguray mo, no makauray ka pay. Di nakmatan pagurayan iti mabayag. Anus pay, no makauray ka matlaan. Nagan-ano saklang nga Ruden. Sungbatan ako na. Di kag danag. Saan ang mabayag? Maamuamton ti sungbat ko. Sapay ko mata ti sungbat mo kat pakaragsakak. Amangan mat no, ipatay ko ti sungbat mo. Saan mo nga ipatay? Akasa mo, patay ako namon. Sobra ka. Itapay lang. Magagaran ako niti sungbat mo. Wen ko nam, tamayat kan. Anya, di kag ganat. Ha? Tay ka na makaanos, makagunod. Umay sa kano ita ni boss diti opisina. Isumat ti iniyawag ti caller. Pagdata. Alice? Hello, Dan. Kasano nga? Apay nga daga dito eh. Gumatang ka diti balay, no lote? Saan? Siyak ti akin kukwa iti real estate. Babaan iti hidden camera. Nakita ang mapagtalkan ka. Ngagbalin manarawid feed iti negosyo. Anya? Si kati akin ko iti real estate? Awan. Idi nakita kasi kati aplikante. Saan kan nga in-interview? Nga mata kamera iti unag ti opisina.
Ngam ti monitor na, kat ada di tabangir asilin. Ada at matita. Kayat mo asawen, uray agmay may sak dito makitkitam ti aramidak. Uwan, napanagnagkak ama pagtalkan ka akadwag ditoy. Tauray awanak, amom tar aramida. Misteryosa kalaunay, madam. Si kagayam ti boss ko? Oh, apay nga ron angaliday ka. San ka di arumbang? Amaragsakan ka? Tasikatiin nalak ama narawidwi? Iso nga ron nagbiro ka kiti trabahok. Ngam, kasanon? Anya kasanon? Di ka maawatan? Di nakmaawatan, madam. Apayan, nagbalimutan ti awag mo kaniya. Siyempre, si kati boss ko. Apay kumamat ngayong awagan kay tinagan mo. Ngam kasta ti kayat ko. Naragragsaka, nukas day lata ti awag mo kaniya. Pakaragsakam ka di ti panangawag ko ken ka itinagan mo? Uwan, katkid daw ha. Asika ti partner ko iti real estate. Maikariak nga ta. Apay kumasaan? May kari ka unay. Kan adamanan nalako alote ken balay. Adamanan commission mo. Manayunan lat ti bank account mo. Thank you, Lord. So, abomon no asino ti boss mo. Tamok. Maburburtsaan ka. Ta italaeng anaamwam. Oh, wen nga rod. Pulos ajak ni namnama. Pasat day tati panang paliiw ko ken ka. Kat ti umawawag laang ken ka. Kat ti kabsat ko. Oh, Pards. Imbag man ta nakapasyar ka. Jody, Hmm. adda na mo ak may papan kinalis. Oh, anya day jay? Kan, apay nga rodan na liday ka? Isumat gayam ti boss ko. What? Iso ti boss mo ko na? Kasta nga rod. Oh, di nasayaat. Nalaklakan nga ibagam ti marikrik nam kan ko ana. Kasanumat nga aramak ti boss ko. Alaman? Anya ko matidakas na, Pards. Di ka nasayaat no agbalin nga asawam ti boss mo. Narigat samat nga araman ti boss. Ha? Kasan maibagak? Kasan mairwik? Awan dakas na, Pards. Diyan nga rod ko nadan. Ipalapal ni Ayat barang no maisalat. Nagrigatan. Jak ni namna mga isugayam ti boss ko. Itaman lat ti pasamak ako nada. Ay, kaslarabrabakan nakdagiti pasamak. Idi damo ang nakitak. Idi boarding house yo. Itata nakabiro ka kiti trabaho, tapno ada pagkarit ko amangaram kan ko na. Boss ko gayam. Saan ka ngagdanag? Ibirukan ka iti pamuspusan. Dayta aparikot mo. Kasano ko ma? Uray boss mo, armam latta. Manmanupay nga umay opisina. Sakti ka na yun nga daijay. Taintalak na nga rod kanya. Ay na. Unay katigayam ko. Nagkahapoy kan. Ay, intun sa langan. Na? Abay Pards. No, ay kasano na adama ka una? Laglagip yung Pards. Nagpintas ni Alice. No, adama kaserpat kan ko anak at Armanda. Ay sus, si Katimaawan na na. Oh, kaya't mo ka di. Ha? Oh. Sana? Oh, matlagayam. Saan ka kumangag kapoy-kapoy? Ang mga no, agbalaw kan to. Sa baligaya man tinakaikot kan ko ana. Andaak manan iti opisina. Ilukat ko man kadlila kiti tawa tapno makaunag tiyan. Adda makita kiti ruwar. Nimat alis. Adda kadwa na alalaki. Asino nga taday dyan? Kasla, makudkudot matipuso kiti nakita. Anya nga tati aramidak.
Dan, si kaman pa iti makaamo ang makisarita iti buyer. Ado ti kayat na amaamuan? Okay, pumanaw ka kadimat lang? Wan, si kapay ti makaamo ditoy. Ada importante a papanak. Okay lang. Napanin. Saanan ang nagbayag? Kahit mo asawan, saan pa anak kapagpudno ni Dan ka ni Alice? Saan ka namupay? Agparparikot nga rod. Tabos na matgayam ni Alice. Wow ha? Sa bali a love story. Aggapo tabos na. Addan amak na ang mga aramgan kwa na. Ay, awan mo dakis na. Di ba ka nalat patirik na na? Isumat ti ko na kwa na. No aklunan na, dinagasat, ngam no saan mat, daksang gasat. Nasgan nga awatin na. Kumusta, ti kinasarita? Ada ka di magustuhan na, kadagiti pagpilian na, no niya tigatangan na? Saan mata maipapan iti lote kan balay ti dinamag na, no di kat maipapankan ka? Anya? May papan ka niya? Anya ti kayat mo asawan? Jak maawatan. At tila damdamagan na maipapankan ka. Iso ana surunak kat imbaga kasi kat interviewan na. Anya? Taapay kumati may papan ka niya? Kunak man no kumatang? Anda siguro panggap na kan ka? Ngam jak ipalubos. Ha? Ipalubos? Anya ti kayat mo asawan? Jak ipalubos nga adda makagunod kan ka sa bali, Alice. No mabalin. Siya kumalaan jak daton kan ka. Dan? Anyan tinay bagak? Angam, pasensyan. Agsipod ta na ibagakon kan katipod no. Pangaasim. Tasan ka kumagumura. Please. Sige, tadapay papanak. Makaamo ka pa dito eh. Panawan ka pa eh. Imanawen. Ngam saan nga taagim mura? Sapay ko mata saan. Angam, kaslag gimura iti na ibagak. Sungbatan nak matan Sandra. Nusungbatan nak. Uray agkasarta adagos, no kahit mo. Nga makpiso ka diyan na pudno ka kanyak. Napudno akan ka. Ibagak ka di pa yung agkasarta, no saan ka napudno? No lakit din na pudno ka. Sige nga Roden. Ha? Anya ti, sige nga rodan. Aklunan kan. Agpeso? Kamaudyanan na. Sinungbatan nakmatlangan. I love you so much, Sandra. Nagpartak ka matan. Ha? Ara ko ba nakadagos? Agawit ka din? Uwan, mabalin mo matanda gawin. Saan ka di ang mabalin na siya kimang imaneho itilugan mo nga agawit? Kayat mo asawan? Ag-apply ka pa at driver ko? Saan lang nakas driver? Ano ti kayat mo asawan? Ituruturid ko nga agaplayak pa akas katakunay mo. Sabi ko matasan kang agkitakit. Kandi na ko makagura. Ibang style ka man, Dan. Mabalin ka di, Ray na tibiyag ko. No kayat na nga itulod, mapantangarudan. Di na pagkatawaan kadagiti ibagbagam. Saan na ka mga rabrabag? Katitamatang, isagot ko kan kati ayat anasinaw, Alice. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya,
it addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ito yen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kumusta kayon ken Randy? Awan ka di pwede plano yung agkasal? Saan ko nga amukan ko, hana? Awan mat may bagbagana. Anya? Mano atawan nyo na agayan ayat? Ada kayo pa ilang iti college. Wan, nangala iti 4-year Bachelor of Science in General Agriculture. Adamat din na talaga na trabaho na. Malaksi diti organic farm na. Saan pa nga nga amo? Saan mi pa yan napagsaritaan kay Tabana, ami? Awan matnas ka na pagsaritaan nyo. Talatalgad kayo mat ngagkwadpada na pagsapulan ti pagsasaritaan. Wan, saan ko nga mo? Tawan na dakdakamat na kanya. Anya ti kunam, agabrod ka. Wan tatang, Ay, ket kasanon nga jay farm mo, ti trabaho. nakasarita ko ni Benjo tatang. Isupel ang timakam mo kabayatan ti kaawan ko. Ay, isua. Napintas ngamin ti offer kanyak ijay Japan. Ijay ti papanam. Wan tatang, dua ti rantak, wano rason. Dakkal ti sweldo, kat sigurado adarasa ka makaornong. Duma pa'y aplano iti farm ko. Ay, May kasta ka- kadwa, Ay, kayat ko amaadal pa'y dagiti kabarwanan at teknolohiya da. Panggap iti agrikultura. Kan adan to aramatek dito amang padoras iti narugya ka farm ko. ay, isua. No, day tati amom, wano nam na amang padro as iti biyag mo. Wan tatang, saan ko akayat apasaran to dagiti agbalin nga anak ko tirigat a pinasar tayo. Ket, no day tati kunam. Wan tatang, Amo ka din ni Ana da ito aplanom. saan pa'y? Planok pa'y lang nga ibagakan ko na. Napagkag sa tribagam. Dito'y pa'y igit ti paybay tinangawisam kanya. Napataga talaga, ani. Okay. Ano dayta? Saan ko akayat nga agregat ti pamilyata? Saan ko akayat apasaran da ti rigat a nagpasaran mi kang tatang? Ita? Planok ti mapan ni Japan. Uray, dua, uno, 3 taon lang. Anya? Napintas ti oportunidad ijay. Dakkal ti offer kanyak ti maysa kadagiti kalawaan a farming company ijay. Anya pa'y laang ti sa pulam dito'y. Natalgab mo ti kasasaad mo? Wen, ngumkurang pa'y. Kan saan lang a kwarta ti gapuna. Anya pa'y. Kaya't ko amadal dagiti kabarwanan a farm technology da ijay. Nga isunto ti apply ko ditoy. Kunak no may papan iti kasarta tinapatag na ibagam kanyak. Timat gayam niya adayo. Maawatan na ko ma. Para matlang iti bangunan ta a pamilya da itoy. Saan ko nga almanan ti aglaplapusanan na bihang. Basta saan lakat alumangan amangan ti pamilya. Kontento akon. Naibagak mo ti gapuna. Saan ko nga amukan ka? Oh, timakdar ka matan. Please, itulod na kon. Kaya't kung taagin na. Kung nagkita kayo ako ng kinirandi, ada ka mo tin. Nagpaitulod akon kan kuana, mama. Apay, kung akmadnoad na napatagapagsaritaan nyo. Kastama ti amok. Saan ko anong gustuhan ti saritaan mi? Anya, Kunak no may papanan iti kasarmi ti ibagana. Saan mat gayam? o katanya nga ron. Ti mat gayam, iadayo na. Yadayo. Anya di kahit mo asawan, nagsina kayo? Saan, mama? Mapan ka no ijay Japan. Anya, Wan, mama. Saan ko akayat? Amay pada ti biyag ko kada kayo, mama. ha? Saan ko akayat nga umadayo ni Randy, mama? Taamang ano din nagtunsublihan. Apay kumadi nakasublian. Kasanon, no makasarak ijay ti pangisukatan na kanya. Nadayo mat nga tang aramiden na ken kadayta.
Tanabayag kayo nga gayan aya. Basta, yak kayat nga umadayo mama. No ipilit na. Nasaysaya at panagsina kami. Anya, di ad-ad ka na mapukaw mo. Agtalag ka kumakankwan, anak ko. Saan ko nga amo mama? Basta day tati pangadang ko. No ipilit na ti umadayo. Agwin na swas kami laangan. Kahit pinalubusan na ka ni Ana. Saan ang natutor ti saritaan mi, tatang? Ta inyawis naman ti panagawid mi. Ay, kayat asawan dayta. Saan na kayat? Siguro tinamnaman na kami na pagsaritaan mi. Kati panangibagakon ngagkasar kami. Ay, kasta ka day. Iso anak igto ti di imbagak ama panak iti Japan. Kahit anya nga rod ti planom ita. Kaya't naman wano saan, tatang. Ituloy ko ti mapan. Manmano da ituin nga oportunidad adumtang. Randay. Ado dagiti aggusto amapan. Ng marigatan da. Idinto asyak. Kat mismo ati kumpanya ti mga ala kanyak. Kayat mo asawan, isukat mo ti pakaset ng ti pusom iti arapaap mo. Sana kasta, tatang. Taparamat lang kada kami kan ana da ito yung aramida. Randay. Para iti bangunan mi. Wano buklan mi a pamilya, tatang. Oh, anya nga ro ti plano? Palubusan? Saan? Anya? Ngam para iti bangunan niyo pamilya, ako nana. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a biyag? Uray gagahangilaan. Basta saan nga umadayo. Anya yan? Ta saan ko akayat ti may padaken mama at tinalikudan day di papa. Ngam, awan pa'y mat anak yo. Uray pa'y. Sa bali ti sitwasyon edi, tako na mamasikugan ni mamam, edi inkadeng dedi papam ti umadayo. Isumat laan day ta. Agur uray akto iti awan. Iti day ta nga ibagbagam. Nakurang ti panagtalak may ti kayan ayat mo. Nakasingsingpat ni Randy. Awan pulos bisyo na. Agtugaw ka randi tayabak ni Ana. Agyamanak, mama. Ay ngam, mabiit man lang. Pudno ka di apanggap mo ti mapan iti sabali a pagilit. Buwan, mama. Adda mga ala kanyak iti Japan. Naskan ka di nga ramidam dayta. Kaya't ko anan-anay ti panakaisagana. Ti buklan mi a pamilya kan ana, mama. Kasa noon, no bayat ti kaawan mo ijay kat maibaw ing ni Ana ti imatang na iti sabali. Saan to ang mapasamak dayta, mama? Gapo tayo ayatak ni Ana. No aramidak man dayto eh. Kat para matlaan kada kami. Sige, mabitlaan tayabak. Ang imayak. Takayat kakasarita. No anya ti pangadang mo. Palubusan na kadi. Apay anas ka nga umadayo ka. Awan mo tan sa pulang pa'y. Kwarta lang tirason nga umadayo ka. Dakkel ti offer da kanyag. Saan ko mabirukan dayta iti naunday a panawan. Ken kayat ko maadal dagiti kabarwanan at teknology da ijay. May papan iti agrikultura. Kat, isukat mo dayta iti ayan ayat ta. Ti ayan ayat ta, tiga puna nga aramidak daytoy ana. Para iti bangunan. Wano buklan ta a pamilya. Damagag kan ka. Talaga ka di ngay ayatan nak. Ana, awan umasping iti panagayat ko kan ka. Amom dayta. Saan mo ka di pa yan narik na? No iba ka, asaan ka amapan? Patganak ka di. Anya? Mabuti nga Randy. Saan ko akayat? Amapukaw ka itibiyag ko. Ikari, sa anak ang mapukaw kan ka. Kidawag ko matinaan anay a panagtalak mo kanya. Anya nga ro tinaybagam ken ko na. Imbagag. Ano ay ayatan na? Saan nakapanawan? Akayat na asawan. Saan ko apalubusan, mama? Ana iha. Adakan ko ana. No patuluyan na ti panggap na wino saan. Nagkarimot
ken ka. Anya ko matiparikot dita. Tinapudno nga ayat. Kibin na, ti panagtalag. Saan ko nga amo, mama? Ngam, mabuti nga. Ano umadayon ni Randy? At saan ton nga agsublikan niya? Mamati ak iti kinapudno na, ken ka iha. Saan tayo amay bagaday ta, mama? Tadalag tadag iti sulisong. Ulitak iha. Ipaay mo kumaken kwa na, ti panagtalag. Nga oray saan nakaapalubosan, mapan ka. Uwan tatang, Kay kasanon nga no agsakit tinakam na ka. awan mabalin ko. No kasta ti aramidan na. Kaya't naasawan, nakurang ti panagtalag na kanya. Nakurang mo ti panagayat na kanya. Tatila ang bukod na arik na tinapatagkan ko na. Randay. Ngam ipakitak tatang, abid dot ti atap, kan pagbutbut nga na. Ala. Adakin ka dayta anak ko. Makitak mo't kit day tinapintas apanggap mo. Uwan tatang, kan para matlaan kada kami daytoy. Ngam apay adi na maawatan. No adda kumapan nakabalin na. Saan ko akayat nga dasan apag kinaawatan lagi tito, kabsat mulong. Uray siya ka. Tanabayagan nga agayan ayat da. Nagbalintamot ka na nasingad. Tatangpayan ti awag ni anak kanyak. Kan mamamat ti awag ni Randy kanyak. No, may papan iti ipapanaw ni Rande. Panagkunakit. Awan mo't makita kadakes na. No di ket kayat na nga isagana na saya at ti banghunen da pamilyada. Iti idadateng ti hosto a kanito. No siyak, awan dua-dua kini Randy. Ngam ti anak ko ti jak maawatan. Iti sa bali abangir, maawatak matkit din ni Ana. Amken na ang makabirok ni Randy iti pangisukatan na genkwana. Dayta nga rod, amken na maulit ti mapasamak kada kami, iti dayti ni Kanor nga ama ni Ana. Maawatak ti kayat mo asawan. Na saan alimod kanyak ti nagbanagan ti relasyon niya. Ang nagsabali, nagduma ti sitwasyon ita. Kabsat mulong. Ide, addan na itukit ni Kanor abiyagken ka. Idin tuta panagkunak, awan paimot ken Ana. Kabsat. Kaya't nasawen, awan rumbe nga pagamkan na. Awan mo't ikamat na no bilang ta makaaramid ti anak ko iti saan arumbag iti ayan-ayat da. Oh. Ay, pudno matkit di dayta. Tila ang kidawag ita. Tinaan-anay apa nagtalag ko man ni Ana ken Randay. Isa, no bilang tapatuloyin lata ni Randy ti panggap na, awan dakes na. Tadi ta masubok yo ti tunggal maysa, no kasanot kinapudno yo. Anya? Di ta masubok no napudno kadag ti Karina, asikalaan kay ayatan na. Kasanon no saan? Hindi siyang tagladingit. Agladingit? Imbes na agladingit ka, agragsak kakit di Maragsakan na. Tanapukaw tay ayada. Maragsakan ka, tama amwam ti pudno a kinatao na. Asaan kayam ang mapagtalkan no bilang laeng? Ami. Nasaysaya at ama-amam ti ugali na sakbay, ngagkalaysa kayo. Tanong maamam ti ugali na kalpasan na nakapagkasal kayo. Oh, nasaksakit ton ti amin. Saan ko nga mo? Ngam addadanag ko. Iti panagriknag, kat no pumana. Saan to ngagsublikan niya? Tanakabiro ka niti sa bali. Tila ang makunak, panagtalag ti tunggal may sakada kayo tinasket. Sorry. Ngam, saan ko nga yung pakadak yung katipapan ko? Sa anak mo na nagpakita. Ta saan ko akayat ang makita ti panagsangit mo? Kunak no'y ayaten ta. Saan gaya? Ubaw kaya, ti ka rin. Maawatan nak ko ma.
Ulitak ti agkarikan ka. Sika, kat sikan tulaang ti inak ayatan. Sige, tangay saan ka na igawid. Inaramid mo lang tadi kay kayat mo. Kastoy, tima ko na. Ana, Waswas akong ti relasyon ta. Anya, Napatpatagayap ti arapaap mo, ngamsiyak. sana pudno dayta. Inaramid ko daytoy para iti ayan ayat ta. Saan ko apat yan dayta? Napatpatagkit iti arapaap mo, ngamsiyak. Sige, bye. Initap na. Ay, apay di nak maawatan ni Ana. Anya, gapo lang iti di na pa nagpakada. Winaswas mo ti relasyon nyo, iya. Anya kumapay, mama. Linaptak lang arutan. Intuloy na nata. Ay, di rumbang inaramid mo ti kasta iha. Rumbang ko maamaawatam kan inik kami ti gundaway. Total kat dayjay nga inaramid na kat agpait tumatlang kada kayo adwa. Kasanon no saan? Saan ko akayat ama ulit kanyak tinapasamag ka na kayo? At inalikudan ti ama, mama. Saan nga tada tigasat ti may sa tao? Saan ko nga mo, mama? Adama ko. Kan may sa, awan mat ikamat mo no bilang, saan ka di? Malaksid no adda. Awan, mama. Awan mat gayam, anya nga ro ti padbutnam. No bilang tadinan tong palan dagiti karina, anya nga ro. Saan mo nabasol? Titamutan ang mapanaknakam no anya ti klase na alalaki. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nakigtutak laeng idi ibaga ng agpamanilan ta flight na gaya may Awan mabalin tayo. Talaga nga awan makaigawid kan kwa na. binagbagak met. Agam saan ko nga amo nga intuloy na lata nga inasikaso dagiti kasapulan na. Uy, agtalakak matkit di kinirandi. Ewan, agtalik tayo kuma. Tauray siya nagkarikanyak. Ket awan kano tirumbang apagdanagak iti relasyon da ken ana. Mala, sapay la kumakabsat mulong. Ngam ti pagdanagak itakat. Winaswas kanon ni Ana ti relasyon na. Anya, asus, kasano day tangay? Ay saan ko akanunungan day ta pangadeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma, tatibunga lang kisakit tinakam na iti saan na panagpakada ni Randy. Adaaw ko kat ni Randy. Anyang tatipakan? Hello, Randy? Hello, Ami. Kadam ka din ni Ana ita. Saan na sungsungbatan ti awag ko? Saan? Saan kami nagkuyog kita? Anya? Hindi lang malaman nakasarita. Anya, kumusta kan? Ada akong dito yung airport. Aw-awagat ni Ana itay. Sakbaya sumuragat ko may ti DFA. Kasta ka di? Sige. Talaga di na kahit nakasarita. Umawag at tulatan ka. Babanti messenger. Numakadanon ako ni Japan. Sige. Aganad ka ko mga Randy. Agyaman hag. Ken saan mo kumabaybayan ni Ana? Amo ka na sakit tinakam na. Gapo iti yadayog. Ngamsapay lang ko ma. Namawatan ng tumatlaan ti amin. Sige nga Rodan. Bye. Bye. Ay, anya nga tati mapasama iti relasyon da. Nang runag at imbaga ni Ana winaswas ng ti relasyon da. Agyaman nakta nakita ka matlaang Ana. Imawag ni Randy, sakbay ti flight na. Bipiang ko.
Ay, kuma, intulod mo mati di airport. Wano, uri iti terminal ti bus laang kuma ang nagpa-Manila. Panggapwak pa ilaan. Awan magpatag na kanya. Anya? Edi impakaam muna kanyak data. Ora mismo, pinutod kunti amin kada kami. Patsyakan na pudnukan ka ni Randy. Saan mo lang kami na maawatan ti plano na? Paramat lang kada kayo, ito nagasawa kayo. Saan ko akayat imang namnama iti awan? Anya? Pangat na ka na. Apod no ti inkarkarina. Makitan to no sumangpad. Bidot di tangay naramid mo. Nakiwin naswas ka matan. Oh, kuma, saan nga inaramid ti Kastyay? Imbis na nasaya tirik na nang imadayo? Kan, adda ka kuma nga inspirasyon na? Kastyay kit din tinaramid mo. Pinabalonam kit din iti sakit tinakam. Di nakman bagbagan iti kasta ami. No kayat mo, ibagam kan kuana asi kalaangan ti ayatan na. Aniya? Saan ka nga ta nagbidot iti naramid mo, ana? Ni, siyak pa iti babalawan niyo, mama. Siyak ti anak yo. Saan anirandi? Wan, nga miinikam ko maiti gundaway jet tawa amang ipakita iti kinapudno dagiti Karina. Saan ko akayat ti mang namnama kan aguray iti awan, mama? Saan ko maati napasamak kanya? Kan nagbalin abiyag ta ti agbalin nga alalya kanyam, anak ko. Mama, Sa bali ti sitwasyon ko kan ka. uray pa'y. Napanagnagak. Anapat patag ti bukod ng arapaap ngam siya. Panagkunak kat nagbidot ka. Taimbaga na kanyak tiga puna no apay nga umadayo. Kat mamatiyak iti dayjay. Da kayo. Ngam siya kat saan? Iha, iti relasyon, kasapulan ti panagtalag. Tati panagtalag kat kakibkibin na ti ayat. Kasano ako nam ngay ayatam, no awan mo talag mo ken kuana. Mama, Kas makitkitak ita iha, sikat ti agparparang anak kurang ti panagtalag na, kan panagayat na kenran. Kunak pa saan ka asumrik kita, Ana? apay kumasaan. Ah, awan nakit di. No ko nam ama ipagtara nag-itiya adayo ni Randy. Nagbidot ka. Anya? Manipod ita. Rugya akong alipatan tawan matsirsirbina. Kan sa anak amang namnama pa'y ngang subli. Di tati pang babalawakan ka. Kunam ngay ayatam, ngam nakurang mo ti panagtalik mo kan ko na. Kaya't asawan di ta, sikat ti nagkurang. Sikat ti kurang ti panagayat na. Aniya? Siyak pa'y ti babalawom ita. Lading ita ka na. No may bagak ti kastoy. Napati ka kanya kas kayam. Kastamat ki ni Randy. Sa anak anaragsak iti kunam apanangisinam kan ko na. Anya nga ron ti kayat mo. Maragsakan at itiya adayo na. Rumbang laan, ta para iti masakbayan niyo tiga puna. Para iti buklan niyo a pamilya. Apaya di mo maawatan dayta. Aniya? Agyaman ka kit di. Tadatras ta plano na. Sa anak kas kadag iti dadtuma ang mga asawa dalatan nga oray kusing. Awan mo't urnong da no labsang ti agsarita. San kid di mapnag ah. Di makal ni Randy iti nakurapay a pamilya. Nga mo oray kaskasano insakad ni tatang na ti panagadal na. Kastamat ni mamang. Dinalikodan ni papa. Kat nagmaymay sanang isakad iti biyagyo. Ngam na yung baglangan. Panalasatan namot dagiti panubok. Kat aramid ti lalaking awan bain dayta. Isuan nakurang ti panagtalag ko kaday ti lalaki. Hay, no kastamat laeng. Apay nga ron anak ayan ayat ka ni Randy. Awan at makita amadi ti relasyon niya. San ka di? Awan ah, taaddaak dito eh. Ngam ita taaddan iti adayo. Awanan mang bambantay kenkwana. Maaramid nan ti kayat na. Dahita ti kurang ken ka. Awan pa nagtalik mo iti kayan ayat mo. Kat no saan nyo amornos ti may papan ka na kayo, si kamat lang ti makagapo. Ta advance launay ti madi a panunot mo. Agyaman nagtanakontak ka, Ami. Talaga adisong batan ni Ana ti video call ko. Kasta ka di? Iso asi ka tinawagak. Ket sa anak ko mamakasingakang ka. Okay lang, kasangsangpot ko dito balay. Huray siyak. Adaak mo ti apartment ko.
nga intad ti kumpanya. Wow, kasta ka di? Agkat kumusta ka magditan? So far, so good. Naanos dagiti boss ko. Day talang ta makabannog no aktual amapan mi kitaan dagiti mula iti farm. Kamailam dayta. Wan matkit di narwamak mo titirigat. Amok dayta. Ni Ana, kumusta matan? Ay, saan ko nga mo? Ngam natangkan ti ulo na. Adu, apa magbagakan ko na. Adu, abalakan ni kanimama na. Ngam ipilit na lata, tirason na. Ay, uray ko manusong batan nak. Tapno makapagpalawagak mo't kan ko ana. Saan ko man nga mo iti dyan gayam ko? Saradon san ti panunot na. Rason na lata, tirason na. Nakurang titalak na kanyak. Ang mala. Awan maramidak. No di ti mga awat kan ko ana. Gusto ka? Saan ka kumamaupay? Ada ka mangkit-kita kat ko na. Emne, agandad ka magdita. Wan. O sige. Agyaman na kiti oras mo Amok na bannog ka. Bye. Bye. Ay ayatak unay ni Ana. Ngam apay anak kurang ti panagtalak na kanyak. Apay nga ipada na kiti sa bali. Ti inaramid ti ama nakin mami na. Saan ko amaramid? Tagmay-may sa dito'y pusok ni Ana. Isuada kayo tinawagak, mama. Agyaman na grandi iho. Kumusta kayon? Nasaya at matlanta. Si kakit diti kumusta at dita? Di trabaho. Kasi ti apo, nasaya at mat. Nasaya at dagiti boss ko. Nasaya at nga rod no kasta. Tanarigat ti mga tumpong iti nasaya at nga am. Nagrunano iti sabali a pagilyan. Isot ko nada. Ang nasaya at damat, mama. Kan adamot ti aldaw nga agsursurak na imbag kadagiti pagsasauda. Ay, kasta ka di. Imbis ko maadita ti pagadalak nga muna sakbay nga umayak kunada iti in-interview dak ket dito yakon nga agadal iti pagsasauda. Tinapatag ket makaumaya kon. Talaga kayat da ka. Nasaya at ti records mo. Wan mama, ket kasi ti apo. Makunamot ket din 50 to 70% ang makasawa ko iti pagsasauda dito Mayatan no kasta. Kasapulan ngamin mama. Adda ngamin dagiti hapon at pulos makaawat iti English. Ay, pudno da ita iyo. Iso anas kan nga amok ti agsaw iti pagsasauda. Ay, nasaya at. Ket kumusta mat ni Ana, mama? Nasaya at bad. Kanayon ko ang pagbagaan. Kat saan ka ngagdanag? Pasugnod na lang dayjay kan ka. Mama, Saan ka ngagdanag kunak manen, tasyak ti makaamukin kwa na. agyaman ak mama. Alang arod, baliwak tumanan ti umawag. Wan, at awagam lata. Ka-video call mo. Padasak tumanan, barang nusong batan nak mama. Sige, bye. Bye! Naimbaglangan tad ti mama ni Ana. Amok nga agkulpan tumat lang tiloksaw ni Ana kanyak. Iso nga ipakita klata. Ngawan nagbaliw kanya. Apay namin, apilitan da ka makisarita kan kwa na. Iha, si kamot lang tagar-aramid idiga po na amapukaw mo ni Randy. Anya? Awan mo't dakas nga naramid dakin ka. Tilaang mo't panangipilit na nga umadayo. Ngam adda rasoon. Mas isakit yung pa'y dayjay at tao. Gaputa mo kawan dakas nga naramid na ken ka. Awan gapu na aguraam, iha. Saan ka di adakkelan arason? Ti di na panangipangang kanya? Ngam para kada kayo matlaang ti amin. Saan kon anam namaan dayta? Nalaing nga agkari dagiti lalaki no nakasamo ka. Ngam inton nakatalikod kan. Awan kan. Saan nga agpapada amin alalaki? Idumam ko man ni Randy ta nakita ken kwa na tinapudno na alalaki. Talaga naala na tirik nayo anya mama. Bilib kayo launa yun kan kwa na. Nga uri agdadata nga awan patagko kan kwa na. Oh, iha, lukatam ko mati panunot mo.
Rason mo latan ti rason mo. Mama, Ngam tila ang makunak. San kanto ko mga agbabawi iti kastangar aramidam. Asikamot laang ti mangidurduron tapno umadayo ken kanirandi. Ay, awan parikot kanyak dayta, anak. Agyaman at nukas ta, tatan. Ken uray iji farm mo, nagagat ni Benjo. Ken uray ni Badong akadwa na amang kitkita kadagiti taraken niyaw. Nasayaat nga ron nukas ta. Wen, anak ko, iso asaan mo apakadanagan dagiti napanawam. Agyaman at tatan. Ket sika, kumusta ka matandita? Kanayo na busy, tatan. Ngam, okay lang, mat. Eka nasaya at Wan, tatan. Nasayaat na kiti boss ko. Kasla, duang aldaw nga adda kiti field. Ken talong aldaw, iti opisina. Ken kagudwa aldaw tumat iti espilaan. agad-adal ka. Wan, tatan. Agad-adala kiti pagsasauda ditoy. Ay, kasta. Sige, tatan. Padasag man nga awagan ni Ana. Barang mayato na makisarita kanya. Apay, saan mo pa'y anak kasarita? Manipod yung mayak dito eh. Saan pa'y tatang? Nilang mamana ti makasarsarita. Ay, kasta ka day. Mala, agan anos ka. No anyaman dagiti madi apam panunutan na maipapankan ka nang runa iti adayom. Ipakitam ken kwa na nagbintaw. Wan, tatang. O sige nga Rod. Kasta pa'y. Bye. Bye, Randay. Manyalakit di ngaminan ni Ana. Apay adi natalken ti kaayan-ayat na. Ta iti may sa relasyon, panagtalag iti tunggal may sa ti kang runaan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Saan mo ko mga aramidan ti kasta? Sikamot lang ti masaksaktan iti aramidan. Mama, Sakbay ang nagluwas ni Randy, nakasarita. Imay kat nagpakada kanyak. Saan ko nga amo aday di nga aldaw gaya man ti ipapan na ija Manila, tag-flight iti kabigatan na. Ti amo kat nakapagsarita kayo matlaang, saan gayam? Narik na kan nakita ti kinasinsiridad na. Ta nagarubos ti Luana bayat ti panagpakada na. Kan naarakop nakpaay. Mama, Iswasaan mo ko man apatuluyan wenno aramidan ti kunam alipat timon ti kaayan-ayat mo. saan ko akayat ti agururay iti awan, Mama? Anya, Nasaysayaan, no itapay lang, rugyakon alipatan. Taintundumteng ti aldaw, alinipat na kon. Sa anak to una yan, wino sa anak to pa yan amasaktan. saan? Ulitag. Saan mo nga aramidan dayta? Gaputa ad-adda lang asika ti masaktan. Saan mo kumaakad ngan ti kaayan-ayat mo? Tama nga nagbabawi kanto iti kasta nga aramidam. Talaga gaya mapinutod mo amin na apakakontakan kan ka ni Randy. Wan, ultimo messenger kan Facebook. In-block mo gayam? Wan, tapno awan to makita kapag sakitan tinaton ko. Oh my God! Sorry ngam saan ka amaawatan na talaga, Ana? Kinadga madagos ti kayan ayat mo. Ami, Kunam nga amangan na isukat na ka. Nga amangan nalipatin na ka. Ngam si kamot ita ti mga aramit iti dayta. aniha? Si kamot ita ti aramit iti saan na husto. Di ba nag-asaan mo akayat nga ramidin na? Si ka ti mga aramid. Anya ti kapuna kas tatir aramidin, friend. Di nakbabalawan, tar aramidak ti gusto. Come on. Anya husto. Saan ko akayat nagsubang ta ha? Kaputa may saka anapate kakayam. Si ka ti umad-adayo. Sakit di nga iso. Kunam alipate mon. Nga awan mo't aramidin di tao. Ay, wan gayam.
Ada i-forward ko kan ka a message na. Message para kan ka. Gaputa in black mo matan. Saan na naskan nga i-forward mo? Ta saan kung tumutla ang abasaan? Anya? Tangay si katika sa sauna, babaan iti video call. Da kayo laangat. Susapo niya ka kadiana. Anyat mapaspasamakan ka. Napatigdangat patpada kanya kas gayam, tita. Manipod nagkaroon ni Randy, aging gay tinagayan ayat da kani Ana, katuwak idan. Ami iha. Iso adya kayat ngagbanag iti awan ti amin. Kinapudno na sana ngagsarsarday amang bagbagaken ko na. Ay ngem saan ko ang maawatan ti anak ko. May sa ti rason na. Ununaan na dagiti pasamak. Katidakas na. Ti ibagbaga na possible nga arami da ni Randy, apan ang lipat kan kwa na. Isumat ti mga arami dita. Agasan? Pinutid na namin pinsan ti pangkontakan kan kwa na ni Randy. Amuyo, kagoranak pa yan. Oh, saan ko nga muna niya ti aramito ko ni ti anak ko. Kasla nakarikap anamin pinsan ti utok na maipapanken Randy. Saan tayo kumaama-amang bagbagakan kwa na, tita? Takasi tinakunak. Saan ko kaya ta madadala mamin pinsan ti relasyon da? Agyaman ak iha. Saan ka nga danag? Aramidik mo't amin akabaulak amang bagbagakan ko na. Nagpintasan ito'y farm ni Randy, tata. Presko ti angin. Ayun, Berde ti aglawlaw. Makapagin-away ti mata. naimbag man ta nakapasyar ka dito yung balay, ami anak. Awan ngamin ti sir ko iti trabaho tahali dita. Long weekend vacation. Biyernes aging at Domingo nga awan sir mi. Kasta ka day. Awan tata. Iso na panunot ko man ti mang sarungkar kan mang kumustamat kada kayo dito eh. Ay, kiyamanak. Ay, nasaya atak mag. Kaasi ti apo, awan mo't sa gubanit ko. Ngayon bagadamag data. Iso nala, ang ta maikawa ak iti kaadan ni Randy iti adayaw. Ay, wan nga rod tata. Talaga makaikawa. San lata kayo? Uray siya. Ay, kasta ka day. Amoy matan. Ti kinasingad mi kadaana. Ay ngam ni Ana, sa bali mo't kan ti pampanunutin na. Idi na minsan nga imawag ni Randy. Nalaos ti kinaliday na. Nakita ti panagarubos ti Luana. Tata? Apay mo't akas di ti inaramid ni Ana ken kuana. Ang binalbalakada ti anak ko. Asaan ko maaday ta ti mamagliday ken mangpalupoy ken kuana. Kasta mi ti imbagbagag. Ibagbagag mo ti kastakan ko na tunggal umawag. Siyak ti awagan na. Takas ano? Pinutad mo ta na namin pinsan ni Ana ti pakakontakan na kenkwana. Ay, agyaman anak. Bagbagaam ko man ni Randy, kang runaan ni Ana. Damaw, agladingit lakit di iti kastaunay ti anak ko. Taay ayaten na ni Ana. Saan ko aninamnam? Ngaramidan na kanyak ti kastoy. Iso adi na mababalaw. Wan, at damat bidot na pilit na latta ti kayat na. Pilit na latta ti nag-abroad nga already mo palubusan. May sa ti kayat nasawa. Saan na kay ayatan? Tamay turon na ti magpanaw kanya. Idinto taam muna. No kasan panagayat ko kankwana. Mabalin aday ta ti dagkalabidot ni Randy. Imbaga naman kan katirason. Si kamat ngamin. Self-centered kalaunay. Rebeng na, apinawadam ko mamat ti panunot mo. Tapno maawatam mat ti panggap na. Saan ko nga mo? Ngam kanya kabiyag. Napatpatag ti arapaat na ngam siya. Tanay turad natin ang panaw kanya. Idito tam muna. Amasaktan ka nagladingitak. Nakubo nga min ta panunot mo kat. Wan, maawatak lay tarik nam. Ngam kas itim bagak
ibagak manen. At dadakkel a rason no apay nga inaramid na dayjay. Para iti masakbayan nyo, inton agasawa kayon. Saan mo na basta pimanaw nga awan ti rason ha? Pimanaw. Tapno, maisagana na ti masakbayan nyo. Saan na ka nga insina? Uray pa nagkari, adi nakpulos pagladingit. Ngam anya dayto nga inaramid na. Napat ti Karina. Ana, Amo na, no kasanot panagayat ko kenkwa na ami. kastalata ti bagbagam. Apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Amo na ngay ayatek launay. Tagmay may salaang iti puso. Well. Okay. Kastangag pa iso. Ngam, kuma, ipaay mo matkan kwa na tinananay a panagtalag. Tati panagtalag. Dahil tati kay papanan, tinapudno a panagayat. Saan ka ngagdanag, Randy Iho? Saan ka ngagpatingga amang bagbagaken ko na? Pasensya kayon, mama. No, matistorbo kayo, iti kanayon na iawag ko kada kayo. Awan anyaman na, Randy Iho. Maragsa ka na kit, di ta kanayon ng awagan. Mailiwag kada kayo, mama. Nangro na kanana. Ngam apay ginupad na amin ang mabaling ko apang kontakan kan kuana. Si kalako man ti makaawat ken ko na. Ngam saan ka ngagdanag? At tuyak, mabalin naglata nga awagan anyaman nga oras. Agyaman ak, mama. O kate, kumusta ka ditan? No ti trabaho, awan parikot, mama. Tilaan, panaglidliday ko. Kapoy tinapasama kada kami kan ana. Di na namin pulos maawatan. Oh, Randy Iho. No payak lunag. At nabasol ko kan kuana. Tamo ka din nagpalubusan nung nagpilit aklat ta. Nung adaga po na no apay nga inaramid ko ti kastoy, mama. Kaya't ko lang ang maisagana ti gusto. Tibuklan mi a pamilya. Maawatag, isuday ta ti kanayon ko nga ipakaawat ken ko na. Katsapay la ko matadumteng matlang ti aldaw a maawatan na ti amin. Agyaman ako na kada kayo, mama. Da kayo lang ti mangpatpatibkar kanya. Kastamat ni Ami. Tilaan makunag, san ka ngagdanag. Aramidag amin na kabaulag, amang punas iti panagdwa-dwa iti kaunggan kan panunot ni Ana. Agyaman ak manan, mama. O sige, oras ti panaginanag. Ikarigatang halaan ti turok ko. Agan-anad ka, saan mo abaybayan ti bagim iho? Sige, maturog kan. Juan, mama. Bye. Bye, Randy iho. Oh, nasingpet ni Randy. Awan madilaw ko kan ko ana. Amok kan mariknag anapod no unay kan ana. Hengem, apay adi maawatan ti anak ko. Ay, agyaman nak ta nakapasar kayo, kabsat. Wine, mailiwak iti kastoy a lugar. Iti kastoy a buya. Makapasalibukag. Isu nga, imbagak kan tumas a driver mi. Kan kastamot ni abi nga umay kami man dito. Ay, agyaman nak ata. Adda orasyo nga umaylat na dito, oy. Ay, ka dito'y matlatan ati ayan ko. Kadwak matkit di dagiti tinalak ni Randay. Ay nagpintas dito'y. Kan nalabsan mi itay dagiti tarakan na. Kan dagiti mula da. Oh, nagpipintas. Iso da ito iti kayat ni Randy apadur asen. Iso adwa ti talaga arantana no apay anapan ijay Japan. Kayat na ti makaadal. Pati kadagiti kabarwanan at teknolohiya iti agrikultura. Maawata, kandayawak launay tiragkat kan napintas a plano na. Ay wen kabsat. Takanayon na nga ibaga kanyak, saan na akayat apasaren ti agbalin a pamilya na. Wano dagiti anak danto ken ana ti pinasar na arigat me. Dahil ti pangdayawak launay ken ko na. Kan naiduma kadagiti datuma. Pulos nga awan bisyo na. Ay, day tamot ti may sapay ang may pagpanakkel ko kabsat. Awan problema iti anak ko maipapan iti dayta. Disiplinado. Saan aga po ta anak ko kat sakbatan ti mangidayaw ken kuana?
Nagkapo kami kadaami ja farm daran di Digalman. Kat nagpintas ti na may andan. Kat naamuak kan kabsat mulong. Adugayam ti plano ni Randy Ijay. Naamuak pa'y a plano na ti mangipatak dar iti balay iti medyo tapaw ja bangkag da. Agdangdungag ka kadiana. Sawak lakit din nga sao. Saan kan samot adungdungag? Saan ako niya interesado, mama? Dahil ti madiken ka. Tanasaraan ti utak mo may papankin na Randy. Kuma, mapan ka ijay ta makitam ti investment ni Randy. Nang ipawit ka nugayam iti inggatang da iti talo apanggana ka na baka. Ngam, mabit man lag. Ada ka di sakit mo. Awan, mama. Ngam, apay asaan ka ngagtimtimag? Kan saan ka nga simrag iti trabaho? Nangalaak iti bakasyon ko, mama. Anya? Awan ganas ko nagtrabaho. Saan ama punas ti sakit tinakam ko. Awan rumba nga pagsakitan tinakam mo, iha. Kinapudno na, imawag ni Randy kanyak idirabii. Ngam saan ko nga imbagbagaken ka. Makasangsangit bayat ti panagsarita mi. Inaklon na, nagbidot iti panangituloy na iti ipapanaw na. Ngam inlawlawag na kanyak tigapuna. Kat makitak ahos tumot kan napintas ti plano na. Rabang na kumaamaawatam. Mama, Para kada kayo adwa tigapuna. Kang runan ti amin. Punasem kuman ti panagduaduam kenykuana. No addaman na lidem apasamak iti napalabas. Day takat napalabasan. Kan saan nga agpapada ti tao. Talaga lang adakas ti amam. Awan sarbina. Angam nakitak asaan akas jay ni Randy. Ay, andaak dito farm ita, anak. Imawag ni Benjo, aganak kanutay may sa abaka. Kasta ka di tata? Huweng, bambantayan da Benjo. Ay, ungayam, nagpasyar da ami di kalman. Kadwa na ti mama ni Ana. Naimbag man? Ay, ado, tinagsarsaritaan may. Kandinayaw na launay ti kinapintas ti farm musika. Kaslawan serbina ti panagsaldat ko tata. Tasaan na ko nakayat ni Ana. Ay, saan? Saan ka ngagdanag? Nagkariti inana nga aramidan na amin ama aramidan na amangornos kada kayaw. Sapay lang kumaa. Ay, mapukpukawan ako ni tinamnama tatan. Ay, saan ka nga agsarita iti kastaran day? Daka may tema kaamo ditoy. Sige tatan. Awagak man ni Ami. Dumamagat kan ko ana may papan kan Ana. Sige nga Rod, agan anad ka dita. Uray na kayo tatan. Kastan. Bye. Bye. Ay, kakaasim at ti anak ko. Kasla makitkitak ti kinaliday na. Katsapay kumata saan aday ta ti pakaalaan na iti sakit na. Tinakaro aliday, alaklak amon na ita. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Kaanga ka nagididwa ba ka, anggal? Nahinasaya at karod no kasta Picture to tayo, send ko iti messenger ni Insan. Ay, alaman nga rod barok tapno ad-adda ama ay. Ewan, anggal. Ay, mariknak ket kasla malidlidayan launay. Takasla kimot tong payan. Bunga da ito na, di na panakisarsarita. Iti kaya na na. Wen, imbes ko mangamin na maawatan kan suportaran ni Ana iti panggap na. Insi na nakit din. Awan mo't da di ababay. Babalawag mo't numaminsa. Nagpintas ti plano ni Insan Randy. Wen nga rod. Ngam no siyak ti Insan. Oh, bay aman. Sumapul kit din ija iti sukat ni Ana. Anya. No kasta insan,
Dagito insend mo a picture ti kayan anak nga orbon ti anak dagiti dua a pangganakan? Uwan insan. Ne, nagwawas na iti sakada. Talaga amistiso ti inada. Ura ti amada insan. Nala, aywanan nyo nga rod, anasaya at dayta. Uwan insan. San ka nagdana? Nukas kasano, mangipatulodak mat iti maigatang katikiti dadak kalakalding. Uwan insan. Nagitay ka ti buwar? Adda ngamin planok amang lokat iti kambingan iti highway iti ili tayo insan. Wow, nagmayatan. Iso anas ka na mapado dagiti kalding tayo. Uwan insan. Kansar ka nagdana? Na kami ti mga iwan na nasayat ka nakwada. O sige insan, ala kastapay. Nalpasan ti break time ko. Agtrabaho akon. Sige nga din. Bye. Bye. Sa dino ti ko na mapangawisam kanya kinton Sabado. Basta, sumurot kan tulad ta kanya. Sige barang may awan sumot lang ti bambanok ti makalawas. Sa maysa, awan mataramidak. Aglabalaang, okay lang, masapak tong aglaba. Adala ang kayat ko ang makita. Sa dino ngamin, di mo pa baga? Basta ko naklangaruda. Ay, sige. Saan ka napilitan? Madaman-damagag. Anya tayta? Talaga ka adi kay pa'y nagsarsarita kan Randy? Manipot sakbay anak flight? Un, Anya? Naiturod mo ti kasta kabayag adi nakasarita ti kayan ayat mo? tapnoan niya pa ilaang. Inaramid na mo't ti kay kayat na. Di aramidag mo't ti kay kayat ko. Anya? Sa dino ti ko na mapapananyo ka na ami. Adala ang mapan may pasyaran, mama. Sige, no sa dino man dayta, aganad kayo kuma. Uwan, mama. Saan na kami apagtanagan? Pakuyog kayo iti driver tayo. Saanan, mama? Syaklat tante mang maneho itilugan ko. Sigurado ka? Uwan, mama. Oo, adaken ka dayta. Saan ko lang nga kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka? Amok mariribukan pa'y laang ti panunot mo. Mariribukan? Anya ko mati pakariribuka? Kaya't mo asawan, pulos nga awanan sakit tinakam mo kinirandi. Awanan, mama. Apay nga roda di mo man lang kayat kasarita. Saan na nanas ka? Nasa isayaan ti kastoy, mama. Nawayaak ang mga ramid iti kayat ko. Katkastamat kan kwa na. Tangay inaramid namat ti kayat na. Day, saan ko anam namaan nga umay kayo, ana balasang ko? Nagkakalgaya man ti nagbalbaliwan ti farm ni Randy, tatang. Uncle. Apay abinaliwam ti tatang, asigod nga awag mo kanyak, ana anak. Wah, Talaga ka di nga inuwak simon anaming pinsan ti maipapan kada kayo kini Randay. Uncle? Mabali na pasyaran dagiti tarakan niya abaka kan kalding. Nagaduda na. Ay sige, mabit laang taayabak ni Benjaw. Iso ti mangipasyar kada kayo, tanay. Ay, agsakit-sakit tituman ko. Ay, kasta ka di, Uncle. Alagat agin na kayo pa'y nga ron. Uwen, ang ugalin sang ti lumakay. Adon ti marik na anasakit iti bagbage. Dadwa ba ka, akan anak na? Wow! madugayam ti tarakan nyo dito, Benjong. Awan. Nagpagatang pa ni Randy itinayon nagiti aga nakabaka. Kanagpagatang kano pa iti bura kalding. Ta plano na ti mangbangon ka na iti kambingan na di highway. Aniya? Wow, ha? Talaga akayat na padurasan ti organic farm na kan uray ti panggap na pa amang lokat iti restaurant. Matuloy siguron. Wen, kambingan ka no. Ket mismo adag iti tarakan nanto ti maiserve. Oo, gasem. Dobliga na, ano kasta? Una, saan lang rin ta? Dito'y pa hindi paggapuan ti maiserve ng inapoy. Organic ken hybrid ti pagay mi dito'y. Wow! Kasla makit-kita kung ti pa nagduras ti biyag ni Randy. Uray da kami. Adamat dakkala parikot. Anyamat day ta? Awan samot sangputan na napangisagutan na iti baligi na. Anya?
Ami, mapantaman iti daya banda. Ha? O sige. Sige Benjo ha. Agpag na kami, pay. Nya, namasagidan ka, itimbaga ni Benjo? Kanura ni Uncle. Saan ko na kaya't nga matidok ti saritaan, iti uray asino? Nga uray saan ko maarumben? Isobi malaitak kan inyaw awan ko. Narignak kami na nasaktan di lakay. Sorry lang. Tumay ramraman da akagurak kapo iti inaramit ni Randy. Amom ana, nasyak timang timbang iti amin, sikat yung basbasol ita. Ano niya? Wan, saanan nga umno ter aramidem. Waninsan, kapampanaw da. Kasta ka di? Kat, kumusta? Dinaydayaw ni Ami ti kinapintasan ti farm mo. Ni Amilaan? Wen, san ngagsasaw ni Ana? Ngamusan ko nga mo, no anya tirik na iti naipasagid ko keng kuana. Oh, anya timbaga? Imbagak nagiti planom, kat dayawon laonay ni Ami. Kat sigurado ka no? Ad-ada pa'y adumuras ti biyag mo. Anya timbaga? Imbagak nga awan summer lang sirbi day ta kinaduras mo. Awan mo't pang isagutam. Anya? Iso akil na tanagawis, nagpasyar dabay. Amo minsan, ay ayatot ni Ana, ngam isumat laangan, ti mangya dayo tirik nana, ken panagaramid na iti panagin na dayo. Mas dawa ka. Amken na ako nana, ngagbalbaliw ka. Katsan mo na sublian. Asumapul kan iti kasukat na. Ngam isumot tinaglawag na nagbalbaliw. Wan nga raw, Ala, kasta pa insan. Amangan no may bustilod ko. Baliwan tanto man ng taginawag. Bye. ba insan? Kaila lang nagpaiso ti panagsaldat ni insan. Nusan mat nga ipatag ni Ana. Ay, jay gayam tinaggapuan niyo. Kunaklakit din no sa dino. Adalang kaya't ko aduktalan, mama. Anya tinaduktalam. Nagulbuda ka di ka dagiti imbagakken ka nga inaramit ni Randy iti farm na. Kat bunga amin day tat ipapan na ijayan na ita. Alawan, kasta no kasta. Nga masigurado yung kadi. Nga awan to ti sabali ang masarakan na ijay. Kat agbalinak lang abagtit ang agururay iti angin. Day tat ibagbagakken ka. Apay, asino ti agar-arami di iti yadayunaken ka? Saan ka di asika? Mama, Anya tinaramid mo? Hinupod mo amin aling tapno maawagan na ka. Saan ka di nasakit day taparaken ko ana? Kas itinakunak, nakalidliday di nag-video call kami. Kaka si amang tep-tepol iti panagsangit na. Oh, so ano makapanunot nga agsapol iti kasukat mo? Awan sa bali nga akin basol no saan asika? Amok ana patag kapailaan ken kuana anak ko, taimay dito'y farm. No napatagakan ko na tatang. Apay nga rod adi na kahit nakasarita. Apay adi na isubli. Wano, lokatan dagiti mabalin ko nga umawagan kan ko na. Day tati Jack ammo. Ako saranak. Nga amangan numapirukak dito iti kasukat na. Nga awanan mauray na arandi nga agsubli kan ko na. Kasta mo ti aramidan na, tatang. Day saan ko nga ammo, no anya ti kayat na amapasamak. No bilang man. Tangay ko na naawinaswas na ti amin kada kami. At akin ko na daytan tatang. Aramidan na latan ti kayat na. Randay, Naumakmatan iti kastangar aramidan na. No makasarakak nga agpaiso dito iti makaawat kanyak. Di nagtupagpabasulan, tatang. anya ti kayat mo asawan. Adda planom ang mangisukat ken kuanan. Saan ko ang maibaga, tatang? Ngamin ka rin. Isulaan ti babae iti biyag ko. Anak, Ngamta nga isumat lang tinangya dayo iti bagi na kanyak. Ang mga nudumtang ti aldaw. Apumot no ti atap na. Asaan akon nga agsublikan ko na. no aramidem dayta, di pa'y ket iso ti nagbaligi. Pimod no ti atap na ket agparang asaan ka ang mapagtalkan. Ngam iso tinagaramit, tatang. Iso tinangya dayo iti bagi na. Saan asya?
Ay, Sige tatang, awagak man ni Ami. Adalang damagag kan pa na. Bye. bye. Ay, at damat kit di kalintigan di Randy. Pudnumit ani ana tinagaramid iti addang tapno agin na dayuda. Kang runaan ti amin. Awan pulos panagtalik na kinkwana. Oh, hello. Naimbag man ta nalagit na may nawagan. Pasensya ka na. Nabayagasan ka anawagan. Tabi siya kiti trabaho. Nang runa iti farm. No problem. Maawatak. Awan mo't kit diti parikot. Nadamag ko, anapan kayo kan ana iti farm. Wan? Agkat, anya ti reaksyon na. Ay, jak matukod. Ngam amok. Agpampanunot iti naunag. Ngamin, nakita na ti dakkel na nagbaliwan no rimang ayan ti farm mo. Kasta ka di. Ay, jak mo't maawatan no apay anagawis anapan kami ijay. Ngam imo na anapan kami kani tita. Uwan. Nasa o kanyak natatang kan Benjo. Kat no niya ti rason, no nangiduron kan ko na anangawis kanyak amapan ijay, jak amo. Uwan Ngam amok. Kayat na amamuan no pudno nga da investment mo ijay. Talagang iso ti plano, Ami. Ngam, napasok yan iti imbaga ti kasinsin mo. Nga niya. Nga awan kanot siya biti amin na panagsalukag kan baligim, taawan mo't pangisagutam. At damat lokloko ni Benjo Pudno mo ti kinunana. Iso nakita, bimsag ni Ana. Ay, saan ko matamawatan ti gayem mo? Noan niya launay tinakabasulak kan kwa na. Alabay di mo pala pakariribukan ni Ana. Ipakitam kit di Apolos adi ka nagbalbaliw. Kan ipakitam abiddo ti atap na ken ka. Angam, kasanon. No, damasaraka. Oo, nya nga ron. Malas na. Total, isumat tinangya dayo iti bagina kanya. Saan asyak? Agpaiso data. Iso ano kas pangarigan, da makabero ka kiti makaawat, kan agtalag kanya. Di nagtupagpabasulan ni Ana. Awan mat, awan basol mo. Sige nga raw nami. Agyaman akman na ti oras mo. Kastapay, keep safe. Ay, kastamat. Sige, bye. Ay, sayang ti ayan ayat dagiti dua. Nagbanag to nga wan na saya at atong palna. Pulos nga wan makunak kini Randy. Amok, napud nula unay kini Ana. Ngamjak mo't maawatan ni Ana. Pulos nga wan pa nagtalit na, iti kaayan ayat na. Ay, sayang ti ayan ayat dagiti dua. Nagbanag to nga awan na saya at apagtungpalan da. Pulos nga awan makunak kini Randy. Amo ka na pud nula unay kini Ana. Ngam, tsak maawatan ti gayam ko. Pulos nga awan pa nagtalit na iti kayan ayat na. Kanya ti kinunam. Aw-awisin na ka ni Jirlon adumaray iti party. Uwan, mama. Saan? Ibagaklangan ken katipudno. Saan ngagtalak iti dayjay a lalaki? Aniya? Kansan kumaasikati ad-adda nga agaramid iti pakaibaba inam iti udi na? Ha? Saan ka nagtalak ni Randy? Nakunam, anakurangan ti panagtalak mo iti lalaki. Ita, sumurot ka iti dayjay a Jerlon. No, saan? Di saan? Anyan tulangan ti makuna ni Randy ken ka. Insinam ta si kamot gayam ti saan ama katungpal iti karing-kariyo. Mama. Di si kanto ti agbanag anak kababain. Agpanunot ka kumanga umunak. Kanasayaat. Sorry, Jerlon. Saan nakapalubusan ni Mama Arumar? Sige, bye. Ay, anya itang dito yung mapaspasamak kanya. Saan ko amawatan ti bagi? Dirit na. Kagurak ka saan ni Randy. Mabuti nga, ajak maawatan. Pudungan timbaga ni Mama. Rumrumwar. Asyak ti umad adayaw.
Saan kitdi, ani Ranti? Apay anak ko na masaktan ka nakakita iti dayjay a lugar. Anya ti pakasaktam idinto ta nagdakkelan ti nagprogreswan ti farm na. Napaanak iti lugar, wenno iti tapaw ti turod, mama. Apay dayjay aturod. Naku nana iti kanyak. Nga iti dayjay apasat ti pagmangunan mi iti balay mi. Nga agbalin nga umok ti ayan-ayat mi. Ngem, Amok. No aramidin ng tuday ta a plano na. Saan ton asak ti kadwa ng agnaan? madarita ka manen. Sikamot lang ti mangalalya di ta panunot mo. Apay akas ta ti pampanunutam. Agparparik na kanya. Akas tanto ti mapasamak, mama. Gaputa si kamot lang tinangiduron ken Randy ang mga ramid iti kasta. Anya? Panagkunag, saan pa'y anala daw ti amin? Katnunas kanyagkid daw ka iti pamakawan, tanalawag asika ti nagbalbaliw. Sika ti agbasbasol iti ayan-ayat yu. Taimpakitam ti kaawan pulos pa nagtalot mo kan ko na. Agpadispensar ka. Anya? No kayat mo adi mapukaw amamimpinsan ti lalaki nga itinaminsan kat inayat mo. Mama, Tadagiti aramidem kat mangipakita saan mo nga inayat ni Randy. Taawan pulos pa nagtalag mo ken kuana. Amom, iti dayta may bagap kanyak. Makunak apod no amin niya yung bag ka ni mamam ganit ka. Talaga kami nasaan ka ang maawatan. Nga niya ti kayat mo pagparangan. Ami, Ako saram ni Randy. Nga amangan no isukat wano insukat na kan. Namulitak. Asino ti aking basol? Sika. Agdon atawan na ijay. Nasurok pa'y gatin. Naiturod mo, adi man lang kinasarita wano niya. Dayawan ka magkit di. Ngam ni Randy? Tunggal agsarita kami. Tunggal umawag. Awan sang kaibagana no di si kalaang. Ti babae ngay nayat na. Kan ayatan na tong pagtiyag. Ami. Ano pa'y kasta? Ada na udi nga naibagana kanyak. Anya dayta? Anya man ti mapasama kada kayo? Nakasakana. Kat na ko na kanyak. Nga amin na plano ng aramidan na. Ha? Kas kung may ti panagpatakder na iti balay, iti tapaw ti turod. Ako na nga isunto ti agbaling nga umok, ti ayan-ayat yo. Aramidan na kanong. Si kantuman ti kadwa na wano saan. Awatan na asi pupuso. Kasta ka di? Kat gapu iti aramidam. Mabali na saan ton asika ti kadwa na. Wala na. Mabalin asaan to siguron asika ngagpaiso. Tamis mo matla asika tinangi ko lasay ka ni Randy. Sapay na kuma, tadan pagpampanunutan na, auntie. Kumaa. Ay, auntie, ada video ko ni Randy. Sige, sungbatam. Kahit kumata makita. Wen, auntie. Hello, Randy. Hello, Randy, iho. Oh, mama. Ami. Ada ka dito balay daan, ha? Nawan. Oh, nagkasatak mo ito ngay mawag. Kumusta ka, iho? Daytoy, mama. Masapsapat yung panagawid ko. Anya? Talaga? Agawid ka? Wan. Hanggang after 3 months, agsubliak ta nag-extend ta kiti kontratak. Wow, ha? Kasta ka di iho. Wan, mama. Ketsan ko nga mo, no good news kada kayo daytoy wano niya. Apay anak po damti kasta. 100 peso. Apay? Ngamin, mabali na 5 years sa jakto nagawid. Anya? 5 atawon. Depende mat kiti. Ngam, mabalin ko ti ag-residence dito, iti 5 years. Wow, ha? No pa'y mabalin ko ti agawid, anyaman nga oras. Kasta ka di. Wan, mama. No agawid akman, mabalin na sarong karak ni tatan. Ngamin, awan mo't sa baling awidak nita. Ha? Kat kaano ti awid wino samput mo? Awan pa'y petsa, mama. Ngam, dalawas pa'y. Adala nga si kaswak dita. Sak agsubli. O sige, baliwag to ti umawag.
Tawagag pa ni tatang. Sige iho. Sige, agyaman kami iti impormasyon. Okay, bye. Bye! Oh, ag sublimat laeng kat mapalinan ti agresidente ijay iti 5 taon. Ngem anti, anya ti makunay iti imbagana. Nga uri kat awan ka nung matawidan na. Talaga nga tanga awanan gundaway ama ornos ti amin kadakwada kan ana. Mangpat gaya mo ni insan ang kal. Wen, Nakurang pa ilang 3 taon na. ay so kanumat ti bilin ti boss na. Nga magsublimot laeng kalpasan ti 2 wenno 3 a bulan ako na. Nagustuhan dati trabaho na siguro Mabalin, Angam, kasan ray ta? ti, Ti relasyon na kaniana. Di dangatan makapagkinaawatan. ay saan ko lang nga amaw. Ta saan mo't anadakdakamat ni Randy dayta. Na mga naisumot yung may nasikaswan. Makpayan. Anya nga tati mapasamak. Excited akla una ya. Ngamin, sayang ti amin na panagsaldat ninsan. Noon tumutlangan ti pangisagutan na. Ay kat ikararagta ama ornos dakuma anak. Sa ira na nga at ni Ami iti balay di imawag ni Randy kan Ami. Awan matkit di ti parikot nga uray asino ti imo na nagipakaamuan na. Isu nga imayat taada ko maibagak nga uray siyak ti akin anak iti babae. Maawatan ka. Ngamin, ti anak ko ti makita nga adda bigtot na iti relasyon da. Kat mabainak mulong. Kahit anya nga rod ti maipaay ko. Nakitag matikinapod no ni Randy kan Ana. Hangam day jay nga rod. Nagpauyo ni Ana. Ba nag-asaan ko nga ayunan ta nagrabaw ti rason na. No pa kasta maawatan ta kumati anak mo. Taadamot ngamin nang ikugnalan na irikas di arik na kan panunot na. Hangam nagdumadag iti paspasamak. Kang runaan ti amin. Saan ngagpapada ti pakinakam ti tunggal ta? Saan ngagpapada ti gasat mulong? Day ka kumamit ati rumbeng maawatan ni Ana. Isu nga umaya konta kayat ko maurnos ko dagiti 2. Uray siyak. Gaman niya ti aramiden ta ket addaken Ana ti tulbay. Amok nga da agar-ari manen upright kadagiti 2. Saan nga mo no asino ti sumuko? Maawatak. Ket uray ni Ana ti nagbasol. Saan nga iso ti umuna nga umasidag kan Randy. Kasta ka di ti pampanunutem. Mabalin. Iso mabalin la kuma. No saan lakip di pakaibabaan unay ti dayaw ni Randy. Tawan mo't basol na. Isulat ta ko man ti umasidag kini Ana. Sige. Kasaritak to no sumangpait. Ngam saan ko mainakman. Kayat ka akasarita, Ana iha. Kayat ko amaamuan ti pudno ariknam para ken Randy. Mama, Talaga ka di nga awanon apulos ti panagayat mo ken kuana. apay ang nasaludsud yu day ta, mama. Sungbatan na kuma. Saan ka nga agsaludsod? Amuyo nga isutiin mo na nga inayat ko. Kan agmay may nga inak ayaten, mama. Apay nga ruda kasto iti inararamid mo iti relasyon nyo. Si kamot tinang pasakit itirik na ni Randy. Mama, Saan ka kadi amasayangan iti nagbayag a relasyon nyo? Kalpasan na madadtaal nga awan gap-gapu na gapulang iti ubbaw a pamatim. Kansan kadi akanayon nga ibagbagak ken kaasaan nga agpapada tigasat ti tao. Nakasarita ka mismo ni Randy babaen iti video call. Ta saan mo mo't ngami na kahit akasarita. Pinuted mo namin pinsan ti komunikasyon nyo. Ba nag-adirumbang. mama. No talaga ngay ayat tumakunam.
Apay akas jay nga minti inaramid mo. Tapno sa anak to na masaktan unay. No dumteng ti pagbutbut na, mama. Inununa am ti pasama. Kat amom kadi asumang puten. Anya? Kat kidawag kan ipakpakaasik ken ka. Agkidaw ka kuma iti pamakawan ken kuana. Anya? Gapo ta si ka tinaglawag a nagbitto. Sabatin tayo ka di airport ni Insan, hangkal? Saan ko nga amo? Saan namot nga imbaga? Urayan tayo lataang rodan. Uray ka, damat ti ginatang na aban. Kapilitan asabatan tayo Namaman pare ka tangkal. Kabarbaro kan kondisyon, di ba? Magagaranak maten ang makakita iti anak ko. Uray ko nam akanayon ti video call na sa balilaeng atay personal ang makita. Unmatakit eh. Ay kunak no saan kun ama uray ti panagsublina. Sus! Nyakit din na saan. Nagpigsa kayo pa ilangang girl. Uray ko may nangasawa kayo pa ya. Loko! Ano nasawa na pagpagamag? Tapno ang maom, dahil tila ang antem ti inayat ko. Agmay-may sa dito'y puso. Wow! Sus! Naggasatin tayo di ante. One woman kayo nga rod angkal. Uri kiti na sikat ti babae. Ta sikat ti naglawag ang nagpitot. Rebel na lang asikat ti akid daw ti pamakawan no pudno ngay ayat ni Randy. Saan ko ang maawatan tirik na kami? Ito rayan nagtibain. Dayta ka manen. Agari manen ti pride mo ako nak. Ulit ka. No talaga nga dapay la panagayat mo kan kuana. Agpakumbaba ka met. Ami, Iwaksin pa la ta pride mo. No kayat mo maurnos ti amin iti nagbaitan nyo. Nangruna iti sasangpet na. Agsarita kayo. isugat ti ko na ni mama kanyak. Ngam, mabainak launay, gapu iti inaramid ko. Apay nga minakasya tinaramid mo. Apay nga minapulos ngawan pa nagtalik mo kankwana. Saan nga min asumi na iti panunod ko? Tinapagtang ni mama. Akalpasan ang nagtalag. Tinalikodan ti amak. Hamok detan nga istorya. Ngam nagduma ti sitwasyon nyo. Agpanunod ka kumamat. Saan mo nga isarati panunod mo? Nakita mat. Bayat ti kada na ijay. Nga oray na sakit tinakam na. Saan nga iso ti tubeng? Tapno di na intuloy aragpatan di arapap. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Anya, nakasagana kan asumango kan Randy. Saan pa'y mama? Saan ko amawatan tirik na? Mabainak iti bagik. Anya, Ngam, masigurado yung kati. Nga awan kadwa na asumang pa. Nga awan pa'y kasukat ko. negatibo ka launay ngagpampanunot. Saan dak ka mababalaw mama? Ngamin kat. Kat, al-alyaan na ka tinapalabas. Namin na anon nga imbagak ken kaalipat munday jay. Kan nagduma ti sitwasyon. Mama, Aginawag, idi panawan na kung ti lalaki ang nakasikog kanyak, asikaday ta asikog ko. kaya't nasawan. Awan at talaga ti mapagtalkan alalaki. Aging ga iti saan mo nga iwaksiday ta iti panunot mo. Awan to ti ulimag mo. Sige mama, sumuragak pa iti silid ko. Nasakit ti ulo. No kasta isapsa pamingarod ti agrobwat ditoy kada benjaw. Wandatan, tapno saan kayo unay ngagdardaras? Annad lang ti panagbiyahe yo.
Wen, anak. Awagak man din San Benjo, dagan na lang iti panagmaneho na. Tinapatag, kat napya kayo ang makasangpat iti airport. Alang harod, anak ko. Kan bilinin nyo kumata ang kwan, tamang partida iti may sakalding. Ta at tanto pagsangpatan tayo, tatang. Sige, isuti bagak kadakwada. Kat padasin nyo kung mga awisan ni Ate Auring. Sige, syakton amis mo timapan ije balayda. At akan ana no sumurot, tatang. Anya nga ta, no si kantulang ang timapan bangawis kan ko ana. Tapambarameten akasarita ni ana. Takayon tulatan, tatang. Alawain. O sige nga ro, tatang. At alaan bitaramida. Bye. Bye. Ay, nariknak adi na kayat ang makita ni ana. Apay, napunas ka din ti panagayat na kenkwana. No problem, insan. Nanadak ngagmaneho. Nasayat no kasta, insan. Sana kakaskin na ang kwan, kasiro. Kan ibagam kumakan ang kwan ngagpartida iti may sakalding. Tadapag sangpatan tayo. Sos, dayta. No problem. Ngam tay, pangyanod ko ma. Saan ka nga tanag, insan? Yes. Kastaman ti magusto ako ray may sa tinsan ko arandia. Owan kaya minsan, napan ka din ni tatang iti kadana? Ay, ewan sama. Nagpakada mo titay. Dumawasak lang kadaoring ko na naman. Nasayat nga rod. Ngam, umayngata ni Ana. Saan ko lang nga mo? San nga taan na saysaya at no si kaamis mo ti mga awis kadakwada. Pang tingiti nga may tirek na. Insan, at tanto sa bala akong daway nga ipapan ko. Ay, sige, makamu ka. Walang harodan, insan. Kastapay. Bye. Bye. Sus, kalding ko naman. Nagimasan tayo papait na. Wow. Anyang katangag pa iso ti mapasama kadak insan. Maornos da nga tati sanda ang pagkinaawatan, minagkinaawatan kaniyana. Wow, day taman. Sumangpot ka gaya matalagan dito Pilipinas. Wan, kat adakan to kuma. Ay, syempre. Kat ni Ana, di mo ka di awisan? Ni tatang ti mga awis kadakwada. Wan mata. Saan ko anam namaan nga umay? Apoy mat. Ang mumot nga tan ti rason. Sige bayam. Kasaritak to, awagak. Damagat to pa'y kan tatang, no inawis ng dama maauring. O sige nga Rod. O kastapay ami. Bye. Bye. Ay, kita man lang. Kasla kaano lang na di pa pa ni Randy di Japan. Ngamita, sumangputan. Agyaman na kabsat mulong. Kita man lang. Nagpartak nga glabas diyan daw. Wen nga rod. Ala, siya kunti mangibaga kini Ana. Isot ko na ni Randy. Naimimbag ko man no personal nga isuti mga wis kada kami. Nga maawatak matkindi. Nga masapol nga agsarita da. Nga agkita da. Nawala. Nang runa ken ana. Tano panunutin. Awan baso ni Randy. Ta isot nang liklik kan ko ana. Kas itinakunak. Da kayo la kuman, ti agpaspasin siya ken Ana. No siya maawatak. Ngam ni Randy ti saan ko nga ammo. No anya ti pampanunutin na. Wen, san ka nga agdanag? Siya kun ti makaamuken ko Ana. Anya? Agaw awis da para iti basit a pagsasangwan iti sasangpat ni Randy? Wen, isuti may imbaga ni mulong. Anya kumayta? Mapanta atap no awan may bagbagada. Da kayo latan, mama. Mabain ka. Kuha. Saan ka kadi ang mailiw kan Randy? Talaga kadi nga awanan panagayat mo ken kuana. Wen no, agari manen, ti kina pride mo. Mama.
Sikati nagbiddo, katrumbang laeng asikati agpakumbaba ita. Saan ka ngagbain ta sikati nagbaso? Ni Ami. Ano nga tama tibagan? Hello, Ami? Hello? Amom, sumangpot ka naman ni Randy. Agaw awis. Di, mabalik ka. Apay, di na ka inawis? Imay ka ni tatang na. Kat ni Mama Tiki nasarita na. O di mapantayo. Saan ka kadi ang mailiw ka ni Randy? Kwa. Anya ti amok no. Ay ayat nakpaywen no saan. Kasano ama-amuam na saan ka amapan? Anya ti amok. No, dan kadwa na sumangpot. Apay asaan nga iso ti umay mangawis kada kami. Amom, Ana, masayangan ang maniti relasyon nyo. Anya? Ano panunutan, sika, di mo na mapisarita kan kwa na. Katagdawat ka di pa makawan. Alawanan. Agpada kayo ken Mama ti ibagpaga. Kaputapod na umat amin nga ibagbagami. Panunutak pa. Kasla sa anak-anak kasagana sumangong kin Randy. Sige, kasta pa nga ron, ha? Nagasan ka tulangan itong bigat. Bye. Initap na. Upload. Kailiw ko launa yan ni Randy. Isula ti inayat ko. Ti kakaisuna. Anang nipayak. Iti ayat ko. Ay akaslaawan turod ko. Asumangog ka ng kuwana. Oh, minsan. Apay, nakululimag ka. Pampanunutom sa mo tayo isang butam. Dakas ka di? Amok. Ngaman niya nga tangagpaiso ti reaksyon ita niya na. Siguro, mababain mo't lang ata ni ti bagbagina. No siya kinsan, mawatak matkit di. Ay ayatak. Kat saan ka nagimula iti sakit tinakam. Ngam no talaga asaan na kun ngay ayatan. Tanamin pinsan naman ta naginupot ti communication ni. Adakin ko na minsan. Kasta ka day? Nupay, is-iso lang tinakaitalimong iti kaunggag. Wow. Nakasagana ako ng mga klon iti amin. Anyan. Sana bale, agsubliak matlaan. Kat siguro, no na ito ding awanan namnama ama ornos ti amin kada kami. Amangan no, tutupakon ti Haponesa nga gusto launay kanyak. Wow ha? Haponisa? Waninsan, at da gusto launay a Haponesa a kaopisinaak. Ang gaputay ayatak ni Ana, saan ko ngayon kaskaso? Ang no talaga na po kawanti panagayat ni Ana kanyak. Ang mga no day langan na Haponesa ti tutupak. Siguro, masurok-surok tumat lang nga ayatan. Kunak din na nakasukat kan. Ha? Kunak lakit din na nakasukat kan, kunak. Sa anak nga umay. Da kayo latan kan, Mama. Mabaina, kadagiti kabagyan ni Randy. Nang runakan ko na. Anya? Amo dati napasamak iti relasyon mi. Asyak tinanggupod iti amin kada kami. Anya lang, anti makunada. Ngam, Ay ayatat ni Randy. Amo nga isulaan ti inayat ko. Kad nakaitalimong dito'y pusok ami. nga magsupadi ti ibagbagami ti napasamak. Tanapod no ngay ayatam. Impaay mo kumakan ko natin na anaya pa nagtalak. Ami. Oh, saan kiti napod no ti imbagak? At dati Marka. Anya ka tatimaran. Isumat lang nga iso. O naragsak nga isasangput mo, Randy, iho. Agyaman ak mama. Ay ngam saan mi akadwa ni Ana. Mabain ka no, iho. Mabain. Adda ka di rumbang akabain na. Kat isumat ti nagaramit. Tilang makunak. Iwak simpay lang ti pride mo. No bilang ta oray saan asika ti nagbasol.
Siguro, nasasaya to ran tama di balida. Agsarita kayo tinasaya, ah. Pudno timbagan ni Ami, randi iho. Talaga kahit ko akasarita, mama. Kahit ko akalinawag. Takbay nga agsubliak manan ija Japan. Uwan iho. Kahit ko nalawag ti panagsinami. Ta iso lang tinangibaga nga agsina kami. Nga iso lang tinanggupad iti komunikasyon mi. Kat no talaga di na kon ayatan. Awan mabalin ko. Siya kung timang ibagbagakan ka, ay ayatan nakapailang ni Ami. Tamo kasi ka lang tinakatalimang iti puso na. Ay ayatan? Kasano nga ibaga na nga ay ayatan na? Kat pulos nga awan pa nagtalak na kanya. Ita, anya ti makunana? Napasamak ka di ti pagbutbut nga na? At tuyak, ngawan kadwak no pay adag gusto launay kanyak ahaponesa. Ngam saan ko at tinutupan? Tanipay laan ti ay ayatak. Kasta tinasauna kada kami kin tita Auring. No kayat mo asan na mapukaw ti ayatan, masapong nagsarita ka naglinawag kayo. Agsublilatan iti pinanawan na dyan. Dayta ka manen. Pudno, ti ibagbaga. Apay, talaga ka ding awanan ti panagayat mo kankwana? Uray ay ayatag pailaan. No, adan haponesa na. Ada ka di maaramida. Iso nga ron nagsarita kayo na sayaat. Saan kiti akas tapugpog to amlatan? Agyaman nagta kinasangon ak matlangan, ana. Kahit ko lang ang malawagan ti amin. Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging gay ti awan nalawag asaritaan ta. May papaniti anya. Nasurok ka tawan nga awan communication ta. Nasaktanak, iti pananggupod mo iti amin. Apang kontak ko kan ka. Dayay mo ti rumag. Tapno sa anak amang namnama iti awan. Kun sa anak amasaktan. Nudong-tong to ti pagbutbut nga amapasama. Kat, napasamak ka di? At tuyak, ana, awan surok kan awan kurang na. Tilaan kahit ko ama-amuan ita. Adda ka di pa'y panagayat mo kanya. Ha? Saan ka asidiran? Ngamiti ka awan panagtalak mo kanyak. Ngam tinagbutbut ngam. Kat si kamot lang tinagaramid. Ang umlipatan tadaytan. Ti kahit ko lang ama-amuan ita. Ay ayatan na kadipay, ana. Randy. Pakawanin ako. Awan. Aklo na. Siyak tinagbindot. Tinagbasol. Amo makasikalaang day ayata. Pakawanin ako ma. Ana, Kati sa lutson mo kanya. Noy ayatan kapailaang. Isublikan ka day taas sa lutson. Ay ayatan nagkalipay. Uwino. Adan kasukat ko di ta puso. among asikala ang tinakaitalimang dito'y pusok. Iso nga ure at dadagiti dimtang asulisog kanyat. Linabanak, ana. Sa anak apulos ang nagbalbaliw. Randy. Gaputay ayatan ka unay. Saan ko akabailan timang lipat kan ka. Tipan nakapukaw mo itibiyag ko. Kasta ama. Katulita. Pagkawanan na kumaitipintun ko. Naamiris ko. Ate Aya. Kakibit na. Di pa nagtala. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.